मसाना मरोमदोम थबक तौनिंबगी वखलोन लैबा खुसा हैबा मियोइसिंग सरकारना योखनबा थौसिल अमा पुथोकनबा होनरी हायना चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना फोंदोक्रे तदुबी केंद्र की एमएलए फ्रांसिस नाजोपा कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप अमसुंग एमएलए फंदगी ngasi रिजाइन तौक्रे अमदी चीफ मिनिस्टर अमसुंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना थाजब पिरकदगी अचुमना चिंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदा कौबा टोटल शट डाउन तांग 19 फावबा हंदोक्रे पाउसनोन पिजरी सरकार मिपुंग खुतिमक थबक पीब ngamdabani कनागुम्बा थबक तौनिंबगी वखलोन लैबा हाइथोइ सिंथोइबा मियोइसिंग योखनबा स्टेट सरकारना मणिपुर स्टार्ट अप पॉलिसी अमा कैबिनेट पुथोकनबा होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना फोंदोक्रे नीलकुटी फूड पार्क मनाक्ता लैबा BLA एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की लाइस्ना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अमरी फ्रूट जूस हांगदोपगी थरमदा चीफ मिनिस्टर वफम फोंदोखिबनी चीफ मिनिस्टर मखाताना अनौबा पॉलिसी असि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओइगनी पॉलिसी असिदा कनागुम्बा थबकती यामनबा हाइथोइ सिंथोइबा मियोइसिंग अदुना थबक अदु तौननबा सेंफम लैजदबा अदु सरकारना निंगथिना स्क्रीनिंग तौरगा मखोइना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंदगी लोन लौबा मतमदा सरकार की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी एंटरप्रेन्योर कया थोरकपा असिना मणिपुर की उहई वाहई थारिबसिंगना योनफम लैतबगी अवाबा मायोहनरिबदु कोखनबा ngамलगनी ngasi पुथोकलिबा पोथोकसिंग असि मियोइबना सिजनबा ख्वाइदगी मरुओइबा पोषक ओइबना मगुल लेना मियामना पामनबा पोट अमा ओइननबा होनबियु हाइकी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हेड वांस वही कंदादा थेंबा मनबगी क्वेश्चन लाकनी गवर्नमेंट एक्शन लौर कोनबा तौरन अदुजा इसामी नाउनी अदुनी अदानी हंदा मुति ngaपिरो कनबियो हाइबा मयामसिना क्वालिटी कंट्रोल तौबसु ngमोय अदु इंडस्ट्री सु नमना इंटरेस्ट लोइना सिंगबा ngमदना बेंगना सुसोई सोइना मसीगी प्रॉपर्टी मयाम जी अटेच तौर मत खिने सोइना अदुना गवर्नमेंट तौबनी हाइबा तारगदी बेंगना फाइनेंस तौ याकदबसे मसी करिगुंबा इंडस्ट्री सि फेल लोरबा रीपेमेंट अमोना सिंबा ngमद्रगदी स्टेट गवर्नमेंट ना गारंटी ओइबियु एनी टाइम स्टेट की बजट की ऑटोमेटिक ओइना अखोइदी लौगिबा लोन से इंटरेस्ट लोइना तप याब्रा ना स्टेट गवर्नमेंट ना गारंटी ओइबियु हरकनेबा सोइना कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर TS लाइस्नाना ngasi पुथोगिबा सिंगसी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी दगे मणिपुर की ओइना यान हनबा ओइना अयाबा लौरगा पुथोकपनि हाइके ngasi की थोरमदुदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई सुगुनु केंद्र की MLA K रंजित वांगजिंग टेंथा की MLA P ब्रजेन सुरगा के सेनापति डिस्ट्रिक्ट की तदुबी केंद्र दगी कांग्रेस MLA फ्रांसिस नाजोपा ngasi कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप दगी टोकपगा लोइनना MLA फमदगी ngasi रिजाइन तौखरे फ्रांसिस नाजोपा मसामगना तोहान फुरुक की वर्कर्स सिंगल लोइनना असेंबली सेक्रेटरीट चट्टुना MLA फमदगी रिजाइन तौबगी चिरुन पिसन के मसीगी तुंदा कांग्रेस भवन लाक्तुना AICC की प्राइमरी मेंबरशिप तगी टोकपगी सरोलसु MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकी पिसन के सेनापति विलियम खुलदगी फ्रांसिस नाजोपा तदुबी केंद्रदा INC की टिकेट टर्म अनिरक माई पाक्तुना ममांगी टर्म एजुकेशन मिनिस्टर अमदी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर फावा ओइरमनबा मिसकनी लिसनम चमापन मरफु मंगादगी पार्टी से चंगखिबा फ्रांसिस ना पार्टी असिगी मरुइबा फम के पाइदुना थबक थुरुम क्या तौखरे अदुमपु केंद्र सिग वर्कर्स मणिपुर की ओरगलिबा पॉलिटिकल की फिबम असिदा कांग्रेस अमसुंग MLA फंदगी रिजाइन तौद्रबदी केंद्रदा हलक्तुना मिखल की थबक थुरुम अमता पाइखतपा यारो हाइना वारेप लौखरबा मतुंगदा मसी महाकी फम थादोपगी चरोलसी पिसिनबा फिरेप लौखिबनि हारि फ्रांसिस नाजोपाना फम थादोपगी चरोल पिसलबा मतुंगदा MPCC के प्रेसिडेंट TN हाउके पाउमिसिंदा फोंदोखिबदा MLA अमना पार्टी थादोकजरगे हाइबदा थिंगबा ngambagi पांगल लैते हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा पार्टी असना तुंगदा करी फिरेप लौगदबगे हाइबदु खन्नरगनि हाइके introspection we need self-check and introspection. Problem is outside the mentality by tradition Congress family the and straightforward in the accept straightforward
Francis Ngayokpa accept because we respect the rights and privilege of honorable member. From Thadopaki Cherol, Pisan Krabamatung, Francis Najopana Lamtel Libamaki quarter, the Pangtopa, Paumising Unavada, Makna Haikibada, Madam Sangna Congress Kitabak Duna Lapana Party, Sigana Tanglon Punamak Yamnanunsi, Adumuku, Mikalda Walkersina, Tangnaba Awabasing, Kangman and Matraduna, Party Asida Makatana, Sogalaroi Haina, Akanmayatan, Pirat Padikitangai Fadana, Party Asitadopani. Masi Matunda Atopa, National Guitar, the Tabak Yaba Party, and the Sangana Babiam Galina, Warip Nominaragani, regional party that they don't win the Tabak Haiki. We know that party principles we are paid, Pam Supame, Atuga, Pian the Bakari, so I said that Congress party elected. Party who don't see them that party no share, as well as democratic form of government, democratic activities that wisdom of the people, Atuga decision of the people, the supreme nina. People here, Palm to Etawada. Mayam Antoanba, Lukiana, Sarukiatuna, Unaba Aduda, Lukiagi, Luchinbasina, Fondokibada, Makoina Palmiba, Dabi Singadu, Tabako on top of Manipur Sarkana, Fonagavani Haiki, Manipur Sarkar, Maiki Minister, Deputy Minister, Tribal Minister, Mani Emelakia Susogaki. By doing Maiki Makata, Fondokibada, Manipur University, Tribal Singi, Pangjapam Topa Haksing, Matna, Honabagi Matang, the Makes, and Wapum Katam Magalona, Tribal Mahiru Singi, Hak Sopayaba, Wapum Sing, like Haita Bawaros in the Mapurukriba Fawa, Kongjung Handoko Haida, Philip Makes, Utki Hari. Minister Madi, Manipur Sarkar, Maiki Hosik talk about issue, see, state government and Lumna Lowy, Yaribamakay Tribal Mahiru Singi interest, Soktanaba, Tabak Pakanaba University, Authority da Kangangani, Adubo, Tasiki Tang Taramangam Sum Taratarukasi, Sarkar Gitabak, Tawada Upanda Oigadaba Madi, Center Maiki Atubada, Kariguma Wapam Kara, Kangalakani, Haibagi Tazabalabana, Matam Kara, Pibi Naba Mahiru Singa Apil Toki. Sarkar ki apela dubu Mahiru Singa, Kanaraba Matung the Tasiki Tang Taramapum Fawa, Makoin and Sangsingani Haina Lautoki Bakongjang Handopaki Pirep, Logani Hari. Jiribamgi Kadam Taladale Bajiri College gi UGC gi Makara Saba Multipurpose Hall Sabalo Sindana Tokre Haina BJP Manipur Pradesh ki Vision Document ki Co-Convener e Birena Fondokre Ngarang Jiri College gi Pibam Yangsin Bada Wapumo Simat na Fondoki Bani UGC gi Makara Sakiba Policy Napi Mongsong Marakta Teramba Tenaki e Birena Jiri College gi Pibam Ubada Tamoy Shongingai Oi Haike UGC gi Makara Sakiba Whole asi Karigidamak Lucian the Beno Hibadu, Tizin Magalona, Marilanaba, report ama Ministry of Pisalagani Haiki. Yansan Kosundana, Machakana Yansundana, Togi College Authority, Sigumba Sinchiabukamu, Satra Singi, inconvenience of Mayami Chakot, Navapira Kopesa, Mangan Brak, Mangan Bakayasi, Mangan Ganabagam of the Jackson Tawankra, I couldn't put a lot of Susani, Adogi Mataka, I could be Sakada, Jidi Napamba, Amadi, Jirigi. Public na Pamba, Jirigi, Miam na Pamba, Satra na Pamba demand full-fledged Jiri Kolesama or in Bible Simadi, Ekogi Manga Tatan Legaba Amadi, Hena Hakisan Soloji. Yanglam Kendra the BJP Mirep, Winova Sem Sariba Dr. Y. Radesyanbu, Nauna, Sogulapa Singna, Opagi Torumama, Yanglam Kendra Election Committee Nasinduna, Langmaidong Dramatic Holder, Pang Tukre, Torumaduda, Dr. Y. Radesyanna, Jahitara Mangarom, Congress na Lagang Pasna State si Kangkong sa Henduna Amaga Amaganu Sinhandanaba Honaduna Lere, Senja Tunjana Haraba Congress Langak Mutanaba Honabada, Yanglam Kendra Gimiamna, Mapung Fana Sogapiu Haiki. Tongan Kendra Singh the BJP ticket board lepani Haina Sem Sarba Muse in a poster campaign give Tabakan Kanaraki, Nasisu, Lamsang Kendra the BJP ticket Tanadiba ex MLA. S. Rajan PS Paksau PS Priyo Amadi L. Manibabuna Punna Lamsang Awang Likin Tavisanti Buda BJP Pulsar Campaign Hodokre BJP Executive Member L. Susindrogi Meeting Makada Kurai Kendra Dasu Pulsar Campaign Chatabahokre
सेगमाई बीजेपी मंडल, डिस्ट्रिक्ट बीजेपी मंडल इम्फाल वेस्ट, बीजेपी युवा मोर्चा, डिस्ट्रिक्ट महिला मोर्चा फयेंग मेरा पाइबीसिंगना पुनः खुसनरग हंदक सेगमाई केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइगदोरिबा हानगी मिनिस्टर एन बिरेन की पोस्ट कैंपेन पांगथोक्रे अमरोंदा साइकुल केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइगनी हाइना सेम साधुना लेरिबा सी डोंगेल की पोस्ट कैंपेन मसिदगी हौक्रे न्यूज टेकोंद लेबा मसागी मिरुंदा पांगथोकी बथरुम मदुदा केंद्र असिगी बीजेपी मंडल की थौपुब क्यासु सौगाखी नाकल अमरोंदा कुंद्राकम केंद्र बीजेपी की मिरेप ओइगनी हारिबा थांगजन मोहिंद्रो की सुमसिदगी केंद्र सिदा पोस्ट कैंपेन हौक्रे लाकदुर असेंबली मिफमदा बीजेपी की मिरेप ओइनब सेम सारिबा खंगथुनान पनमैदा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंदगी तोकलगा सौगतनरगली हारी तमिलनाडु लेबा पानमगी युमदा पांगथोकिबा थोरममदा कांग्रेस अमदि नागा पीपल्स फ्रंट यावरम मियोय क्या मंगोंदा सगले हाइना फोंदोनकी मथौ तौद्रब जिरीबाम की कदम तलादा लेबा बेम्बू चिपिंग इंडस्ट्रीज की हौजिक ओरिबा फिबम बीजेपी मणिपुर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट की कन्वेनर डॉक्टर आर के रंजन लुचिंबा टीम ममना हक्थेंगना चतुना येंसिनख्रे डॉक्टर आर के रंजन मणिपुर सरकार मियेंग चंगबा वाटपा थवैदबदगी इंडस्ट्री असी मुटखिबनी मतम अमदा मणिपुर अमरी आसाम पालंबा कांग्रेस सरकार अनिगी मरक्ता यानखिबा वाफम अमदा मफम असिदा लिंगदबा पेपर मिल अदुना आसाम की पंचग्राम लिंखत्खिबनी अदुगा मफम असिदना चिपिंग प्लान असी हांगदोकनी मणिपुर की अचौसांग फनाइबसिंग जिरीदा लाकवा मतमदा मफम असी चंगमदना हनखिबा यावखिदबनी अदुबो हौजिक हेक येंगबदा इंडस्ट्री असी फिबम चादबा अमदा लेरे हिरम असिदा विजन डॉक्यूमेंट करी तोबा याबगे हाइबदु अथुबा मतमदा येंसिनगनी हाइकी वासी सखैरगा पंचग्राम ताना पुरगा एटलीस्ट मियोय चामरी चांगा थबक पिरंबा अदुगा वा यानफमदा मोर देन 1000 हेना अखोगी पॉपुलेशन सिंगसिना मागी बारा की पोथोदु पुथोगा जीविका ओइनरंबदु होजि पालिबा सरकार असिना मसि केयर लौदबदगी जिरीबामदा लेरंबा यूनिट अदो होजि dwindle तौरगा लेरे चिपिंग मशीन अदुसु लोइना कुरांगरे वेट ब्रिज सिमतंगदी फकपुंगमदना होजिसु लेरी अदुगा मागी ऑफिस का लोइनमक डिसमेंटल तौरगा मदा लेरंबा डॉक्यूमेंट पुनमक मफुंग अरांग खंगना मांगनग्रे अदु भारतीय जनता पार्टी ना करिगुंबा अखोगी विजन डॉक्यूमेंट असिदा मसि अमुहना रिवाइव तौबु याब्रा यादब्रा हाइबदुदि खंग हेसिंगा तानरगा अखोना अमुहना रिवाइव तौननबगी वाखलोन अदु अखोगी विजन डॉक्यूमेंट दा हामनबु यंगता ngasi मफुम असिदा लाक्सेबनी डिजास्टर्स मैनेजमेंट की बतांग द नोमगे ओबा अवेयरनेस कैंपेन नम पोरमपाट लेबा मॉडर्न कॉलेज द पांगथोक्रे रिलीफ एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अमदी इम्फाल ईस्ट पुलिस अनीना पुन्ना खुसनदुना पांगथोकिबा थोरमदुदा लमलाइगी एसडीपीओ पारमेस अरामबम इम्फाल ईस्ट सिविल आर्म रिजर्व की डीएसपी ए सलाम साहा मॉडर्न कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के बिरेन डिजास्टर्स मैनेजमेंट की पीआरओ वी बुमस्यान अमदी अतई तोंगान तोंगानबा मियोय क्याना सरगाकी सुभाष चंद्रना डिजास्टर्स हाइबसी करम मतमदा थोरकनी हाइबा खंगे मतम पुनमकता इखोइना सेक्शन मथौ ताई हाइबा वाफम थमकी मणिपुर यूनिवर्सिटी की सीट रिजर्वेशन की मतंग में ट्राइबल महिरोई चिंगमैरोंदगी होरगा रैली में चटख्रे रैली अदुदा यूनिवर्सिटी असद तमिबा महिरोई खत्तनतना स्कूल अमदी कॉलेज दा तंबा ट्राइबल महिरोई क्याना सरगाकी रैली अदुना डैम कॉलेज गेट योरप मतमदा हाना नाइदुना लेरंबा मसिंग यामलबा पुलिस पर्सनल सिंह थत्तुना मखाताना चलहनखिदे मफम अदुदा पुलिस अमसुंग महिरोई सिंह मरक्ता मुक्तन थोकी तुंगदा मखोई मिहुत खरा खंगलगा गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसनहनकी गवर्नर मसा इम्फाल दा लेरंदबदगी सेक्रेटरी की खुतांग मेमोरेंडम अदु खुसिनकी हाई आंध्र नगर पंचायत की बीजेपी के काउंसिलर अनी ngasi INC दा यावरखिबगा लोइनना नगर पंचायत असिदा बीजेपी की काउंसिलर अमखत्तम ngai hore lemhuriba काउंसिलर तरमाथोइमक INC की ओरे नगर पंचायत असगी वार्ड नंबर 7 की काउंसिलर इनावबी अमदी वार्ड नंबर 10 की काउंसिलर निंगथौजाव INC दा यावरपबु MLA श्याम कुमार की क्वार्टर हराउटे हम ओक्रे केंद्र के MLA TS श्याम कुमार ngasi काउंसिलर अनी यावरखिबा असिना केंद्र असिदा कांग्रेस की मपांगल हानदगी हेना कंखत हल्लगनी लाखलिब मिखलदसु कांग्रेस न माय पाक्तुन मणिपुर दा शासन तौगनी सेंटर दा पालिबा बीजेपी ना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मनुंग दा करी वाफम यावरिबगे हाइबा मणिपुर की मियाम दा खंगनदबा हाइबसी मियामबु चाउन मिनमने हाइकी ग्रुप अमदा कलाउंगा संदायतो इजाजन बड़ी सदगसी पुनमक राउते याव कोई तवी अदु मते याव मनी कंटेन में कई इनन न करी नाले न नसीब होता भारत सरकार मजी बीजेपी ना सिमोद उदो तबा मसी मन नसी मणिपुर दा बीजेपी की
Lehau leite Manipurda pida leite abisi chawba khudam amani Nauna Yauraklaba councillors in Adu Hona Bimatung Congress Babanda MPCC President Tian Hawkip, Treasurer K. Ranjit, MLA, RK Imo Amadi, General Secretary RK Ranisna Yauna, Tarana Opalodana, Makoina, parties the Yaurapada Ayabu Pirehina, Party President Lautuki. Mali Makuishi Indian National Congress Kore Haina, order copy. All Manipur School Students Transporters Association ge Hayang Association ge numit pangthok da maramna school ge ban khudima service lepkani hari hauji pawna thanate no break ma lobis Masi awangnu poki ahan ba TMT bars industry ni industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani saiji TMT bars asi German technology na sajabani saiji TMT bars asi awangnu poki ising sitka yamna chanai Aikoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai saiji TMT bars tempat sagatpa khudingmak aikoigi marup Water khudingmak water list yawansi lakriba January ki tarikh amada masagi chahi taranipan amadi masidagi henda prajasina electoral roll da min chanbiyo yum hosiba mi leikidaba natraga mami masa sobi yawaga su pakatpa chumthokpo yagani mari leina form tamadi akupa marol adogi DLO SCC amadi SDO dagi lawbi kawbiraganu form thajenbaki aroiba matam October ki tarikh 24 adum karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuna chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabashu karishu waningai leitre lift staff syrup sizinnabiu adumgi awaba punamak koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinnaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naraga laing babudi najingai da saksul hobana hena fai Changi liver somak padagi puju singaktaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hanga nungayaktaba singidamak amatta ngaraba upaidi Jolip Syrup amasung Jolip capsule bu changina sinabiu Mato sire ha yam nuai ne du de ha ai am onna silaga luhung loi babu hey nami ba chen de suma pung halu ne yes your heart thawai sisu thadok bige nungsibi nangbi dama Registration Hauzare MCS 2016 की बारबा बोसे की तमाम इंटरव्यू या स्पेशल इंटरव्यू कोचिंग registration Hauzare October 9 की तरह माथे पावा यू की पुंगरे की तरह पावा एक्सपर्ट्स ने इंटरव्यू टिप्स पीगनी लोइना नमेंस माय पालाबा कैंडिडेट्स संग इंटरेक्शन से पांगथोगनी मो इंटरव्यू की October 12 की तरह त्रुक पावदा यू की पुंग मापन की अमा पावनी registration की तमाम प्रोएक्टिव एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वाकेटल इफादा कांटेक्ट तोबियो Baik betul dah mutara maksuri Horizon Hospital and Research Institute Mrs. Jennings ke mai kuna bada hangdokre Health Services ke Director Oiramba Yambem Jaiman Managing Director of Hospital hangdokri tharma buda lemna laing bagi ke amaga loinana vision screening ke mamusu pangthoki mit ke anaba ke lakpadagi tangai padan hospital si linkat pani hare Chingamakha Manipur College gi mai kuna bada Bone Dental Clinic haina min thomba multi speciality clinic ba nasi hangdokre Hangdopagi Thurumba Indian Dental Association Manipur branch ki Hanagi President Dr. L. Budachandra Jennings Associate Professor Dr. M. Sukumar Amadi Sinjamai Kendra da BJP ki Mirek Oigani Haina Sim Sariba Mainam Binota Su Surgaki Common Okram Sutekto Kimba Transformer Yadabagi Hokiba Numit Humudagi Transformer Asina Konba Mapum Singba Mai Fungdabagi Miyam Kudum Chataba Mayok Hari Marilanaba Company Music Latuni Yemada Coil Chakle Pukalaga Sem Drabadi Yararo, Haramlaga, Nasi Fova, Logalactre Hari. By season Nadrabasu prepaid meter or Maram no Magitangai to the Bakaka Sentam de Adamak Low Kigani, Atubamatanda, Yadriba Transformer Assistance in Viduna Miamgi, by Pangandinaba, MSPD Selgi Authority Punim Simsilabri. MSF ki Taramapan Subama Pokuman Turum JP Women's College the Pangtokre, Turamaduda MSF ki President Oinam Nandababu Amadi MSF ki Hana President Oiramba Miyo Kya Yauna Civil Society Organization Giluchimba Kya Susargaki Tongan Tongan ba Miyo Sing Yauna Hanagi Executive Members in the Kudot po Piduna Iklai Kumnabut ki Amukogi President Daban Sramana Lamdamusida Laiba Issues in the Sekoi Punna Tengami Daba Matutai
लमदम असिदा मिटोक मियाम चासिंग संगसिनलगिबा सि थेंगननबा सरकार असना थबक लौखत्तना लैदि हाइना नुंगाइतबा मपानगी मिटोक मियाम चाव मियाम अमा चंचलगांदा नोंग खामगना गिराम लेबा मफमसिदा मकोई सिंगु चेक तौरिबा अदुगी मनु सिदैसिदा सुदु गालिदा कुटिगी आईएसटीपी इम्पेक्टिव नो उरिबसि सिगुम मयाम मा कुटिगी लेबा लेतना चंचलगिबसे मासे एकोगी लाइनासिना अमसुं इंडिया गवर्नमेंट नाथुंगी हेलमेट उपतना गाड़ी मचा थौबा अमदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट याउदबसिंग हौजिक फावबदा केस लिसिंग मंगा चाचु कुंट्रा माथुई लौखतुना फाइन ओइना लुपा लाख निपान हेना खोंगत नमले हाइना कुमलंपाक लेबा आईएसबीटी कॉम्प्लेक्स लेबा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस पांथोपा पावनी संग उनबदा डीटीओ टीएस दिनचंद्रना फोंदोखरे ड्राइवर सिमखा ताना चथकीगनी मियाम गे पुंसी कन्ननबा लोखलगिबा थबक असिदा मियामना लाना उबिगनु हाइके drive see public safety helmet number plate ki chanjale drives da parina cooperation makha ta na bibiduna makha ta ba mai pa ko gi healthy Legal Aid Clinic among us Manipur Commission for Protection of Child Life ki office ta High Court ki Justice and Kotisura Handokre Manipur Commission for Protection of Child Rights amadi Manipur State Legal Services Authority na sinduna pangthokiba thorumaduda Legal Services Authority ke Member Secretary R.K. Memsa Commission ke Chairperson A. Sarat Kumar Sharma Person with Disabilities ke State Commissioner Dr. R.K. Kumar ji Susurga ki Justice Kotisura Legal Aid Clinic asi ain gilamda darkar oiba amadi khangdaba yadaba kya khangbaya khangnanaba honabada yamna kanaba amani haiki Law is normally when a Kavani was a law is a kind of the court to kill the judge give a random to the Let us make that a wiggy Yamna mystical over Yamna, a Hangoiba, Huakaluna, say preamble, Kanats and Agadi, Askamai police stations at Pangoiba. This very natural, it is a practical lifetime, but we must kind of confront Ungadani. Society for Women's Empowerment Gidona Saba Sangan among us, Basaspati Lekai, the BJP Executive Member Ningombam Halendrona Handokre, Toramaduda Society Secretary R.K. Rita Yauna Miwikiana Sergaki. Laglibo October Gitang Kumatwi Public Manunda Tinsit Lambigi, Lamlai Kendrigi Saruksun, Sanjinaba, Sanjinbagi Tabak Satadrabadi Akan Makonjan Sanslagani Haina, Tinsit JC Takel Gram Panchayat ki President Yumkham Surjit Nasi. Press Club the Pangtupa Pauminis no Unabada Fundokre, Mark the Makatana Haikibada, Lambi Sembinaba Kendragi MLA, the Karakana Haikrabasu, Tabaka on Tre, October Gitan Kumat with Paubi Manunda, Tabak Pakalaktrabadi, Lambi Timbayana Konjanka, Sansingani Haiki. Manipur Sarkargi, Razniti Wala Singna, Senjat Tumja, Tobudanatanama Kogi Machama Susinalam, the Masida, Draki Achoba, Karvar Sataduna Hogalgi, Nahakiada, Achoba Chiking Pirikiba, Sigi Mayokta, Lakibo October Gitang Kungataruk Miam, Achoba Concert and Mapangtolagani Haina, MLA Joy Kissan and Asi Party, Siga Office, the Pangtopa, Paumisim Unava Fundokre. Mark Makatana Haikibada, Speaker na MLA disqualification gi right sahi ani reserve tawduna namsinduna thamliba asigi matangda su lilong mang infal amadi andro kendrada BJP mandal na kongjam sansilagani phongdoki government asina lut tawraga miyam gi support thawang gi pirakpa paisa sing to lanai pocketa sijinadal leire haibo phum se marik chumu wa phum ma akoina asugumba rally sida potok charaga karigumba madugi Tawi Tawdi Haido, Madureda, Makona Pokum Pireksunu, Madureda, Leva Miamna, Langa Asina Miam Gipusha, Hurali, Hurande Habido, Maduri judgment of Wina Haidana, Praza Miam Punamata, Apple Tosari. Lakadur Bataramatui Suba Assembly Mikal Common candidate Amaputok Miamgo Ibamifama Mangasi, Wabgai Ima Kalika, Community Hall, Wabgai Tera Urta, Pantokre. Wabgai Development Committee na sunduna pangthokiba mifamadu committee President Ibomsa yauna miwi kiana sargaki Wabgai Kendragi sothaduna lairibasing mensinnaba miyamna yaba common candidate ama puthoknabagi pandamna mifamasi pangthokpani hari Myanmar RKCS haina khangaba
RK Chandrajit Singhagi Marfudrani Tuisba Mapo Kumonga Marilena Ningsing Toron RKCS Museum of Arts and Crafts ki sangnenda pangthukre thoramduda Pesamthong Kendragi MLA Laisom Ibomcha cultural activist Dr. Makhon Mani Mongsaba Yauna Marilena Miu Kyana Sargyaki BJP Kumbi Mandal Nasinduna Indian electoral politics ta naha singi thodang haibusda kanane na thodamama wangu chuthek lekai community hall da pangthokre thodamadida BJP ge spokesperson en mangi yauna mioi kyana suga ke en mangi na haikibada mikhal da naha singa aki akhang leitana matik chapa mioi khanduna manipur kannanaba honasi haiki Tangwayban Sinam Lekai dagi Laikadaba Yumnam Manglemna Mark na Hinglingi Matamda Mark Masu Ani da Piramba Lan Masu Anipna Adumak Pangzagadabani Haina Tangwayban Sinam Lekai Daliba Naro Lesemba Club ki President Pratap Lesang Timna Manipur Press Club Tapang Tupa Paumis na Unabada Fondo Kre Paugi Mipamatuda Lekai Adugi Mera Pai Bikia Su Sargaki Kesi Tinabungam does not answer later, Malamduna, Lekai Club, Sumera Pavina, Madugi Subsaba, Diet Lorokan, the Madutina, Vina, whatever. Matung tarak pada kay ngang mama sa home sida atung the tobody like I am so club not mera pavisina subsan tenagani aduga atung the matung the tolabadi rosi kunjabati aduga siki premjit haidibusina moigi diet or gedavani have tamjari Loitang Kunogda Kongpal Kaidem Lekai degi Renubala Tobinipi ma Maisak Nasi Kiba Adu Nasi Nipi Meuna Aroba Matumangam Pangtokre Mrs. Simatanga Sem Kibat J. Sina, Maraleva Musim Serak Yu Haina, Dabi Tori. Sida Quena Lokta Zaraga, a quay polo in the bag and Sitarangari, Masida Quena J. Sina hiding body. Mara Laidaba, a quick things here, Maniam Amadi, Magi Nipa, Asibu, Tabi Raga. I am Gimatung in Namakoy, the Hakpatera, Pipi, Waina, J. Sima Gitamjari. Koki Student Organization Moriana Sinduna Inter-School Sports Meet Nasidagi Galgam Lentol Ground Morida Hokre. Say no to drugs hibatin the Pang Tokiba Meet Asi Hodopagi Torumda, Kramatu Suba, Assam Rifles Kisio, AP Manus, Hill Tribal Council Gi, Education Secretary, Saiboy Hockey, Additional SV More and Mobisu Sargaki, Morida Labor School Mairus Nasapa, Mars Party Salute, Chipkesna, OK. Haudopagi football match oina Mount More School amadi Netaji English School anina sanaki. Joint Committee on Inner Line Permit System na MLA ge fireb lauthok na badawi tawduna changsilakba khongjani manung chana ngasi Andro Kendra ge MLA Syam Kumar ge quarter da thomjin kre. Syam Kumar masana numit humni ge manung da chap chaba fireb ama lautholgani haina khangalagle hari. Si mayam na hoi apoi pupulo kina apoi joi paane ko so jawe. Aduna masi sentimental feel to na mga atani. Aduna koi ge tawde yadrabani apoi khona jage yani. Ai lung ni manung dai tawde sira. Yam thana sai jada ni. Hinginasi River Center Koba Handloom Center Mangasi Kodum Popi Makalerek Asogoda Hangdokre Toramadu da Hanagi Minister Oramba L. Jentikumar Manipur University ge retired VC S. Nandikumar Sharma Nambol L. Sanoi College retired Principal M. Imol Amati National Handloom Development Corporation Limited Imphal ge Assistant Manager Y. Santikumar na Toramadu da Surgaki L. Jentikumar na Sericulture Haibasi Hingbagi Lambi Amani Haina Kanglaba Matumda Manipurda Sericulture Project Mai Pakna Pangthokangani Tabak Sudana Nungaiba Pamba Thorpagi ngasi Samajasi Awabagi Masak ama oiri Isagi Huma Mamalna Sen Tanda Miui Amatana Aranda Lambida Chaningloi Tabak Sudana Nungaiba Yaroi Benki Sentang Ngaiduna Talaybunadi Tunda Asa Kaya Kairakani Haiki Adna Sida Saribukal Setchakayno Capital Chintang Riba Chazakayno Capital Ashli Makaki Lumman Capital and see my answer, the Loyal put up no remote Port say, Massi, Montana, Montana organized over marketing person of Viva, the profit Yamato Viva, I think me in my Chaptunse, Yendopi Changi. Laglibal Tobagitanta, Taruta Akom Loop Kam may park na Mera Hosumba Ipai Pugi, Igi Kongun Ningsin Ta Haibatorum, Pantokadavana, Panagumba, Loop Amatana, Ban Blocket to Vidanaba, Apil Torri, Housic, attend the break and Amukana, Lobis.
नुंगायरबा पाउजेल मणिपुर संगाई फेस्टिवल मनुंगदा म्यांमार दा फ्लाइट तोंगनुना कोइरुनबगी अचौब खुदोंग चाबा अमा केबी एंटरप्राइजेस न पिजरी नवेंबर की तांग कुन दा चटखरगा तांग कुन तरुक ता हलकदबनी सुपनतगी एयर फेयर लिस्टिंग 15 का चमगा दा म्यांमार दा चटपियु पैकेज की खुदोंग चाबा सु फंगबिगनी अकुपा मरोल की दमा केबी एंटरप्राइजेस एमजी एवेन्यू इंफाल दा कांटेक्ट तोबियु अखोगी मोबाइल नंबर दी 9862028656 ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯌꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ Irudio Coaching Institute behind Bigger Hotel Kangabom Lekai Machin. Admissions open CBSE SA2 class 9 and 10 start from 6th October. Revision course come mock test CBSE class 12 science starts from 6th October. Pantubi Housing Finance Company Limited na iramdam gi oiba thok phangdabagi samaisya ji kong ano pandamda first special gathering of all political leaders laliba October gi tang 13 nongmai gi numit ki pung 10 taba matamda Imperial Hall Classic Grand da pangthok lagani thoram masida ikai khumizaraba Chief Minister Deputy Chief Minister Cabinet Minister Singh MP Singh Parliamentary Secretary Singh MLA Singh Councillor Singh amadi ndak laiba mikhal asida candidate oigadoriba mioi kya saruk yabigani khangan jariba TH Hemo Singh Managing Director cum Chairman Break matuna maya mutara nuksari Pantubi Housing Finance Company Limited की बिष्णुपुर ब्रांच बिष्णुपुर कैथल की कियाम संगलेन फॉरेस्ट गेट मनाक्ता हांगदोख्रे थोरमदुदा CI कॉलेज के प्रिंसिपल L महेंद्र इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर CA सरत अमरी कंपनी की चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर TS हेमोना मरुब म्यूसिमोना सौग्या की Electricity Department na cooperation on jagagi workshops amadi master role da thabak tawduna laglaba employee chahum nemfu humdoi regular tahan gadai haina sarkar na honariba si mikhal gi code of conduct laktingi ki mamang da thabak ta onthopina ba Manipur Electricity Employee Union na sarkar gi puning singsilakli koi gi kharatuna minung siji Manipur government na koi da masigi khara minung sidu extend to na kharatuna relation masine koi na pamderi Imphal East manung sana laiba Morang Purel da lambi semba yawba simi ama phajin ki bathongbo Maoist Communist Party Manipur na kanna yaning da bafungdoragli Lubasigi Standing Committee ke Coordinator Kayong Han Mangang ki cherol mana langfai satuna thabak suri ba simi singbo sigumba pairoin na ba thabak togiba amadi minung sikhang da bagi thongni nomai paiba khutpo mana JCB mai thadok lamlaba suluk asina kaisu ningdon pomba lairoi adubu simi amabu nomai chindon da phajin duna thambiba asidi mioiba khunaina yaning pham thokti hari simi sing asidi nomagi khusuman tanba lakchabani makoina kanaguma lup asi Purp amatigi mayokta leppa natragana lan singnaba lakpa nate nomagi khusuman tanjaba lakpa icham chamjaba simi amabu phajinduna thamlaga mahaki punsibu semjau paiba singi mahut mareng sinduna usin thabasi achuma khongthang nate maramaduna sinmi anau kawibu miyoibagi minung siyangduna athuba matamda thadokpina bamari lenaba singbi pukning sinsilakli hiram masigi matangda kabui miyamna laurakpa warep khudimakta maoisna angam thakta sogutkani hari Hojik sanabagi pau lobis sanabagi pau pizari District Sports Association Bishnupur na sinduna Bishnupur Mini Stadium na sathari bataramathu suba and Balananda Memorial Second Division Football League king asisana ki ahamba match ta DDYC Bora Yangbina Seba Naral Senabu goal amasinoda anisuba match ki sana ki bida JYC Joypur Kunona Thasco Kha Kunobu goal amasinoda amadi ahum suba match ki sana ki bida KYC Thanel Purna NGKSA Naikhongbu goal ani amada paitiba pikre Arunachal Pradesh ta pangthokadoriba chahi asigi Dr. T. Ao Northeast Tournament sarugyagadaba Manipur team ge official ani amadi sanaroi sing nasi Imphal thadokre
जाने खान अमदी एम रतन मणिपुर टीम की मैनेजर मनी कोच ओइगनी मणिपुर की अहान मैच था सिगी तांग तरा तरुक की नुंगचुल पुंग तरा निथोई मखाई ताबो मतंदा असम रा सानगनी हारी मणिपुर दा इंटरनेशनल था की बैडमिंटन सानरोई सिंह हेन पुथोंगबा मदि सानरोई सिंह दा अफबा मखल की मसाना सिगी योनेस कंपनी ना पुथोकपा इक्विपमेंट सिंह फंगनबगी पांडम दा कैसामपाता नाउरेम एंटरप्राइज की शोरूम अमा ngasi hangdokre थर्मोसदा मणिपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ओरिबा बिजोय कोइजम इंटरनेशनल सानरोई मैराबलवांग अमदि मणिपुर वांगोंदगी लाकपा अतोपा स्टेट्स की कोर्स सिंसु सरगा की सही असगी सनफिश क्लब की सन स्पोर्टिंग वांगी ग्राउंड सानकिबा मैच सिलसिलना KYFA टीम ए बु गोल अनि सिनोदा मदि SSC ना TFC बु गोल अनि सिनोदा अमोफा एकेडमी ना राव बु गोल अनि सिनोदा YSC ना YSCCIC बु गोल तरानिथु सिनोदा मदि TYDAFC ना थाव बु गोल निपाम त्रेता माइकिबा पीख्रे मखाता पाव बोयाई निंथौजमदगी लौबिसे स्टेट लीग फुटबॉल तरमाथोई सुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi सानखिबा मैचदा निशा थांगैबन अमदि ट्रुपु नंबोल माइ पाखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी अगस्त की टांग 23 दगी स्टेट असिगी मसक नायरबा टीम तरानिथोई ना सरुक यादुना चथरिबा सही असिगी तरमाथोई सुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi सानखिबा अहानबा मैचदा निशा थांगैबनना सगोलबल यूनाइटेड पु गोल अहुम अनिदा माइथिबा पीखिबनी निशा थांगैबनगी माइपापोगी गोल सिंगदु डेविड के सिंगाइते टी दीपक सिंह अमदी KS विद्या कुमार ना मैच की मापल सुबह तराउंद सुबह मदी मरिफु मरी सुबह मिनिट चंदुना मैच ससी माई पाखिबनी माइथी ओरबा सगोलबल यूनाइटेड की गोल अनियदु M लोके नमदी KS कृष्णानंदना मैच की 53 सुबह मदी अहानबा हाफ की 95 सुबह मिनिट चनखी मैच असिदा निशा थांगैबन की सानरोई S रोजेन TS थांगंबा मदी सगोलबल यूनाइटेड की सानरोई KS कृष्णानंदा TS सिंगथंग खोमबदा सेंटर रेफरीना अन स्पोर्टिंग बिहेवियर की दमक येलो कार्ड उठकी लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा ट्रुपु नंबोलना नाको नंबोल मपालबु गोल अहुम सिनोदा माइथिबा पीखरे ट्रुपु नंबोलगी माइपापुगी गोल सिंगदु TS रतन YZ लियमदी आइसपिया बुंगना मैच की 53 सुबह 54 सुबह मदी अपीबे मतमगी अहाप मिनिट मरीदा सनखिबनी मैच असिदसु नाको नंबुल मपाल के सानरोय Y बिसन मैतेदा सेंटर रेफरीना अन स्पोर्टिंग बिहेवियर की दमक येलो कार्ड उठकी सथरिबल लीग असिगी हयेंग नुंथिल पुंग 12 मखाई ताबदा अहानबा मैच ओइना ट्राउक्वा कैथेल अमदी SSU सिंजमैगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग 2 मखाई ताबदा क्लासा कैनो अमदी FC जालेन सदर हिल्स का सानगनी सथरिबल लीग असिदा M खाबमना मैच तरे सानबल लोखिबदा पॉइंट 19 फंगदुना मांगिन थारी ट्राउक्वा कैथेना मैच तरे सानबदा पॉइंट 13 नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफमना मैच 5 सानबदा पॉइंट 13 निशा थांगैबना मैच 3 सानबदा पॉइंट 13 FC जालेन सदर हिल्सु मैच 3 सानबदा पॉइंट 12 फंगदुना अहानबा अनिसुबा अहुमसुबा मरीसुबा मदी 5 सुबा पोजीशन दा लेडी CS L लाल गोडफालना पॉइंट 3 मखाई फंगदुना मरीसुबा स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट की टाइटल लौखरे मणिपुर चेस एसोसिएशन की मियंग मखादा चेस क्लब न्यू थुम्बोथोंगना सिंधुना था सिगी टांग निपाल दगी क्लब असिदा चथरखिबा मरीसुबा स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थोरमदा वार्ड नंबर 19 की कोऑपरेटर लाइमुजम ओंबी इनुंगानबी चेस क्लब न्यू थुम्बोथोंगी प्रेसिडेंट नोंथोंबम जुगिन हाना डेंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स की प्रिंसिपल ओरंबा डॉक्टर L गोपाल शर्मा मदी मणिपुर चेस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी थोंगम नवचंद्रना थोरम मपुसिंग ओइखी पांथोखिबा टूर्नामेंट असिदा L लाल गोपालना पॉइंट 3 मखाई अमदी प्रोग्रेसिव स्कोर 23 मखाई फंगदुना अहानबा पोजीशन ताखरे आइस जेकीना पॉइंट 5 मखाई अमदी प्रोग्रेसिव स्कोर 22 फंगदुना अनिसुबा आइस सोमोकांतना पॉइंट 5 मखाई अमदी प्रोग्रेसिव स्कोर 12 फंगदुना अहुमसुबा पोजीशन ताखी एन बंकिमना पॉइंट 5 अमदी प्रोग्रेसिव स्कोर 12 मखाई फंगदुना मरीसुबा KS संजोयना पॉइंट 5 अमदी प्रोग्रेसिव स्कोर 12 मखाई फंगदुना 5 सुबा पोजीशन ताखरे Y शंकर S धनचंद्र N हेरोजित TS गोविंद लोंग अमदी नौरमचा योहा 3 सुबा मापल सुबा मदी 10 सुबा पोजीशन ताखरे बेस्ट वेटरन की मनाना KSH एमसन ना पॉइंट 5 फंगदुना बेस्ट डिस RK
na taki sel amadi trophy sing piduna pungning thawatki hockey Shivaji Stadium New Delhi da chathariba Columbia Suba Nehru Girls Hockey Tournament Manipurna Madhya Pradesh pu Panjil Taruk amada maithiba pikre match asi Manipurna mai paklabasu Manipur quarter final sankhidre Manipur gi mai papagi goal singadu S Abeni na goal ahum chanki Nirupama Singlembi amadi RK Mukta Sanana Panjil amamam chanduna match asi mai pakhi ngasi sanakiba match asi Manipurna mai paklabasu group tegi team ama khangadaba maramna Manipur chathariba tournament asidagi leihore Imphal East football Rao Lairing bam laikaina point kumanga phangduna Maharaj Kumar Gharnendajit Memorial Super Division League Tournament ki champion oikhre Imphal East District Football Association na sinduna mamang thagi August ki tang kunma thoidi ki team tarana saruk yaduna sathariba Maharaj Kumar Ghanendajit Memorial Super Division League Football Tournament ki ngasi Khumbalampak Artificial Turf Ground da sanakiba league ground gi aroiba match ta Nipso Kaibina 11 Star Sporting Union akampatpu goal ani amada maithiba pikre Nipso Kaibi gi maipakpa gi goal ani du O Amarjit amadi AK Kaining na match ki kunma thui suba madi nifu mari suba minute chanki 11 Star Sporting Union akampat ki amatangarba goal adu Frankie na match ki manga suba minute sankhibani Sathariba League asida Rao Lairing bam lekaina match mapal sanabada point ku manga phangduna ahanba SAK Yumnam Khunoksu match mapal sanaba loikibada point kun mathoi phangduna ani suba position takre Amaramda Aba Khetrigao amadi Eastern Sporting Union Wangkai sahi sigi Maharaj Kumar Ghanendajit Memorial Super Division League Tournament ki relegate tawkhre All Manipur Football Association na sigi makhada leriba district singi top division gi league tournament ki mako oiba team sing tha sigi tang nipan phawgi manungda thagalangnaba khangan khrabasu Imphal East district ki top division gi tournament ama oiriba super division gi aruba match pamuising da khangandana ngasi lona Khumbalampak Artificial Turf Ground da sanakhre matam chana thagalaktaba district asigi team pangthokadoriba winners cup asida saruk yahangadoribra haina Manipur ki tongan ba district singdagi hangnaragli hiramasi gi matangda All Manipur Football Association na matam chana thagalaktaba district asida kari khongthang lokhot kadage haibadu yengba tari Imphal West Football Imphal West District Football Association na sinduna YWC Ground Malom da chathariba Taruk Suba ke Ranjit Singh Memorial Second Division Football League ki ngasi sanakiba ahanba match ta Pamyal Paswaina MTSU Malombu goal ahum sinoda maithiba pikre ani suba match ki sanakibada YWC Langthabalna SNSC Hauribi bu goal ahum sinoda maithiba pikhi Nasinongge inga sagi pau pizari ICAR Lamphel Patagi Phangba Paugi Matung ina ngasigi khwaidagi sakiba degree Celsius 13.5 khwaidagi ingba degree Celsius 18.9 Nungshita yauba ising manil gisang ayukta sada marputara Nepal nungtilda sada marputara oiki Nasigi nung sukhiba gisang tarahumdoi dasming Nepal millimeter ni Maruba pao ang pizari Masana marumdom tabak tongningbagi wakalon layba kusa haiba miyosing sarkar na yokanaba kausil ama putong na bukhanari haina Chief Minister Okami Bodi na pungokre Dadubi Kendra ki MLA Francis Ngatopa Congress ki primary members amasung MLA fundagi resign tokre amasung Chief Minister Okami Bodi amadi Deputy Chief Minister na thajaba pirakpadagi action na sing district sing bitowa total shutdown tang taramapun pawa andukre Nasiyo na di ayos tuwi pawa matang sa dalusin dala niyang tabir busun kain na